Alhamdulillah kita akan sama-sama bermajlis dengan salah seorang dari dosen STIBA. Ya. Beliau adalah Syekh Profesor Dr. Sayyid Abdus Sami' Muhammad Hassuna, ya. Yang biasa kita panggil Syekh Hassuna. Ya. Beliau sebenarnya tadi sementara membawa materi untuk S2 STIBA, dan pada malam hari ini sebenarnya adalah muhadarah dari Profesor Dr. Talib bin Umar bin Haidara Al-Kathiri. Hanya saja beliau berhalangan untuk hadir, maka digantikan oleh beliau. Temanya, maudhu muhadarah adalah pelajaran-pelajaran yang mesti kita petik setelah Idul Adha, atau petikan-petikan hikmah dan pelajaran setelah Idul Adha. La nutilu alaikum fal fursatu mutahatu li syekh fi ilqa'il muhadarah. Bismillahirrahmanirrahim. أحمدك ربي حمد العبودية الحق بالربوبية الصدق، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها. وأستفتح بالذي هو خير، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا والشيخ فضلان في الطريق نتشاور، يقول لي ما عنوان الموضوع؟ قلت له أي موضوع تحبون نتحدث فيه، والله هو الفتاح يفتح بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. فاتفقنا أن يكون الموضوع دروس من العشر الأوائل من ذي الحجة ومرتبطة بعيد الأضحى، فإن شاء الله موضوعنا وحوارنا حول هذه الفكرة. Beliau menyampaikan setelah membuka dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa hidayah, cahaya hati dan semesta. Beliau mengatakan tadi dalam perjalanan bersama dengan kami, kami bertanya, Syekh, apa tema yang akan kita sampaikan? Lantas beliau balik bertanya, kira-kira menurut antum temanya apa yang bagus? Ya. Dan begitulah kita bertukar pikiran sepanjang perjalanan tentang tema yang tepat untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan beliau sampaikan tadi bahwa kita tidak boleh ragu, kita tidak boleh cemas, meskipun saat ini dalam perjalanan belum ada tema. Mengapa? Allah sebaik-baik pembuka. Beliau setia wa anta khairul fatihin, dan engkau ya Allah sebaik-baik pembuka. Dan akhirnya menjelang tiba ketemulah tema, yaitu pelajaran-pelajaran penting yang kita petik setelah Idul Adha. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آخر من الصحابة: يا رسول الله، إني أحب ذلك الرجل. فقال له: هل أخبرته؟ أعلمته بذلك؟ فقال: لا. قال: إذن فأخبره. فذهب الرجل إلى الرجل الآخر وقال له: إني أحبك في الله. فرد عليه الرجل الآخر: أحبك الله الذي أحببتني فيه. ولهذا اسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أخبركم بأني أحبكم جميعا في الله.
لعل الله يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى في صحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW sedang bersama dengan beberapa sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada seseorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata sambil menunjuk kepada lelaki yang lain atau orang lain, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang itu." Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kamu sudah kabarkan kepada orang itu bahwa engkau telah mencintainya, engkau mencintainya? Sahabat ini mengatakan, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyarankan kepadanya, segera sampaikan kepada orang itu bahwa engkau mencintainya karena Allah. Maka lelaki itu pun pergi kepada orang yang dia maksudkan, lalu berkata kepadanya, "Fulan, aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu sahabat itu menjawab, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi." Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencintaimu karena kecintaanmu kepada-Aku. Maka izinkanlah, kata Syekh, ya, pada malam hari ini saya menyampaikan kepada antum semuanya bahwa saya ingin mencintai antum semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di Firdausil A'la bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الإسلام كله رحمة ودعاء متبادل. أنا أقول إني أحبكم في الله وأنتم تقولون ليتكم تقولون معي أحبك الله الذي أحببتنا فيه. قولوا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنت إذا أحببت أي شخص إني أحبك في الله، هو يرد عليك أحبك الله الذي أحببتني فيه. كما أنت إذا عطست تقول الحمد لله، يقول لك أخوك يرحمك الله، فترد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يرحمنا ويرحمكم. تمر على أخيك المسلم، السلام عليكم ورحمة الله، سلام ورحمة من الله، هو يرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دين كله رحمة، كله محبة، كله مودة، لحمة واحدة وأمة واحدة، لا فرق بين العربي والأعجمي ولا أحمر ولا أسود إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سلاح كان عم فضلان يا طولت عليك معلش. Beliau mengatakan bahwasanya agama Islam kulluhu rahmah, semuanya adalah rahmat kasih sayang. Doa mutabarik, doa yang saling bersangkutan satu dengan yang lainnya. Maka ketika saya menyampaikan kepada antum bahwa saya mencintai antum karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya harapkan antum membalasnya dengan doa, ahabbakallah alladzi ahbabtana fi, yang tadi sedang beliau bicarkan kepada antum dan antum ikuti semuanya. Itu adalah doa balasan, karena memang agama kita ini adalah rahmat, adalah cinta, adalah kasih sayang, mawaddah, warahmah, dan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Ketika kita bersin, kata beliau, sin, lalu kita mengatakan alhamdulillah, maka saudara kita mendoakan kita, yarhamukallah. Lalu kita balas lagi, yahdikumullah yuslih balakum. Dan ketika kita berjumpa dengan saudara kita di jalan, assalamualaikum warahmatullahi, maka dia akan membalas waalaikumsalam warahmatullahi. Begitulah agama kita ini adalah agama yang fondasinya adalah cinta, kasih sayang, dan mawaddah. Satu tubuh yang satu daging, ya, satu darah, yang tidak berbeda antara orang Arab dan non Arab,
antara yang berwarna putih dan yang berwarna hitam, kecuali karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau tutup dengan ayat inna akramakum innallaha yatqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن لما تمر على زميلك على صاحبك على أخيك المسلم تلقي عليه السلام، ولما يقول لك السلام عليكم ما تقولوش سلام. أحيانا تمر السلام عليكم يقول لك يا ما يأهل يا أخي خذ حسنات. السلام عليكم قال له 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة في رصيدك ينفعوك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبعدين لا تمر على أخيك بدون سلام، لازم سلام. صغير يسلم على الكبير، والراكب يسلم على الماشي على قدميه، وهكذا نتراحم ونتواصل محبة. ألا أدلكم، رسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين يقول لهم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. دايما السلام عليكم السلام عليكم، تعرف أو لا تعرف كل شيء بأجر وثواب عند الله. Beliau mengatakan, jadi kalau kita berjumpa dengan sahabat kita di jalan, maka jangan segan, sampaikan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kadang kita memberi salam kepada orang, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bengong, ya. Subhanallah, jawab ya. Ambil ini kebaikan, ambil ini pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang salam, Assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Maka jangan menunda kebaikan ini, ambil, karena kebaikan ini akan bermanfaat bagi kita pada hari kiamat nanti. Begitulah agama kita. Dia mengajarkan cinta, dia mengajarkan kasih sayang melalui salam, melalui doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Maukah aku sampaikan kepada kalian tentang suatu amalan yang jika kalian lakukan niscaya kalian akan saling mencintai di antara kalian. Afsus salam alaikum. Tebarkanlah salam di antara kalian, maka niscaya dengan cara seperti itu kalian akan saling mencintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, at'imut ta'am, senantiasalah memberi makan, wa afshus salam, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, tebarkanlah salam, wasalli bil-laili wan-nasu niyam, dan salatlah di tengah malam pada saat semua orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. فأنا أحبكم في الله. لماذا؟ لأنكم إخواني، إنما المؤمنون إخوة. أجد الطلاب الأندونيسيين عندما يأتون إلى مصر للدراسة في الأزهر كل المصريين يحبونهم. تجد نفسك في العمرة أو في الحج تجد الذين يطوفون حول الكعبة ناس مؤدبين ومحترمين على خلق كريم. من هؤلاء؟ يقول لك أندونيسيا، مؤدبين على أخلاق. والشيخ الكثير الذي كان سيلقي محاضرة الليلة من اليمن، واليمن أرق الناس قلوبا وأفئدة، والإيمان يمان،
ودخل الإسلام إندونيسيا عبر ناس من اليمن تجار. لم يدخل الإسلام هنا عبر جيوش ولا أسلحة، ولكن دخلها عبر أخلاق التجار. ولذلك تجد الأندونيسيين كل شعب طيب مؤدب، في المطار تجد أدب، في الشارع أدب، شارع زحمة، دبابات، سيارات، ناس، ولا تجد أحد يغضب ولا يرفع صوته على أخيه. حتى قطيع الأبقار يمر لا يؤذي أحد. ما هذا؟ الكل يقول لك تابع 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 تابع، وينحني هكذا أدبا واحترام. ولذلك نحن نحبكم لأنكم شعب طيب تحبون الإسلام وتحبون نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أذكر أن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مقرئ للقرآن من مصر جاء يزور الجامع الكبير في جاكرتا أظن أو جامع الاستقلال لا أدري. حضر في تلك الليلة 150,000 سنة 1955. ولطيبة الشعب الأندونيسي لم يتركوا الشيخ يمشي على الأرض، حملوه على أكتافهم حتى إذا ما أركبوه السيارة لم يتركوا السيارة تمشي على الأرض، حملوا السيارة على أكتافهم. يا الله، لماذا؟ هل للشيخ عبد الباسط؟ لا، لأنكم تحبون القرآن وتحبون نبي القرآن عليه الصلاة والسلام. فنحن والله نتعلم منكم الخلق الكريم. وحق لرئيس أندونيسيا أن يخاطب العالم أنني أحكم شعبا مؤدبا محترما في كل مكان. Beliau menyampaikan bahwasanya saya pribadi sangat mencintai antum sebagai orang-orang Indonesia, dan sebagaimana orang-orang Mesir juga yang di negara saya suka dan cinta dengan orang-orang Indonesia yang datang belajar ke sana. Banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang datang ke Mesir belajar, mereka mencintai. Dan antum kalau pergi umrah, antum melihat orang-orang di sekitar antum yang tawaf, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang baik, mereka akan mengatakan, wah ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu sopan-sopan, orang Indonesia itu lembut-lembut. Mereka mencintai antum karena memang orang-orang Indonesia itu terkenal dengan kesantunannya, terkenal dengan kelembutannya. Dan syekh yang sebenarnya jadwalnya untuk menyampaikan muhadarah pada malam hari ini adalah syekh dari Yaman. Dan Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang-pedagang dari Yaman. Mereka berdagang dengan menampilkan akhlak, tata krama, etika yang sangat mengagumkan, sehingga Islam pun diterima dengan baik oleh orang-orang Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu tidak melalui dengan bala tentara, tidak melalui perang dan peperangan, tetapi melalui akhlak yang mulia, sehingga orang-orang Indonesia pun memiliki etika, memiliki tata krama, memiliki sopan santun yang sangat terkenal. Oleh karenanya, kata beliau, yang bahkan kami pun belajar tata krama dan adab dari orang-orang Indonesia. Kullu syai'in ladaykum jamil illa syai'un wahid, wa bikhassah من يتزوج بامرأة مكسرية، وأنا عندي زوجة مكسرية تقول لي إذا فكرت أن تتزوج علي سأذبحك. يلا عم ترجع. Semua hal pada diri antum baik semuanya, Masya Allah, kecuali satu, khususnya bagi orang yang menikah dengan wanita Makassar. Saya, kata beliau, punya istri orang Makassar. Dia mengatakan, kalau kamu nanti menikah lagi dengan orang lain, kecuali itu, katanya, selebihnya bagus semuanya, kecuali itu.
على كل حال نحن أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لكن رغم أننا أمة واحدة، قبلتنا واحدة، كتابنا واحد القرآن، نبينا واحد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نحن أمة مختلفة متفرقة غير متحدة. ولهذا كنت أدرس طالباتي عبر الأونلاين في ماجستير في الجامعة قبل أن نأتي في الطريق، وكنا ندرس سورة الحج. فقلت للبنت أو الأخت: لماذا سميت بسورة الحج؟ قالت: لأن الحج فريضة مهمة تجمع الأمة كلها في الحج، نتناقش في قضايا الأمة، يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، ولذلك العالم كله يتوحد. أعداء الإسلام الأمريكان الروس كله إلا العرب والمسلمين لسنا يدا واحدة. هذه فلسطين ضاعت والمسجد الأقصى محاصر وأهل غزة يبادون، ونحن لا نستطيع أن ندخل لهم قارورة ماء ولا قارورة دواء ولا لفة خبز. وربنا يقول في كتابه العزيز: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهيا نتوحد. عندكم وحدة إسلامية، هذا مسجد تبع وحدة إسلامية، أول مسجد وحدة إسلامية ما شاء الله، جامعة استيبة، وحدة إسلامية في كل أنحاء أندونيسيا، تخرج 1,000,000 داعية تنوي هذه الجامعة كما قال الشيخ زيتون. 1,000,000 داعية يتجولون في جميع جزر أندونيسيا داعين إلى الإسلام. فأنتم بلد مبارك ووحدة إسلامية مباركة ومسجد مبارك إن شاء الله. Barakallah. Beliau menyampaikan bahwasanya kita ini umat Islam adalah umat yang satu. Di dalam Al-Quran pada ayat yang dibacakan oleh beliau tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kalian adalah umat yang satu, umat yang wahid. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ini adalah Tuhan kalian, maka sembahlah. Dalam pengajaran tadi online, ketika saya mengajarkan materi saya berkenaan dengan haji, maka saya bertanya di ruang Zoom, mengapa ibadah haji ini dinamakan haji? Ada salah seorang mahasiswi menjawab bahwa haji dinamakan haji karena seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berkumpul dan bersatu. Lalu kemudian mereka dalam perkumpulan itu akan bertukar pikiran, membahas tentang problem-problem yang dialami dan dihadapi oleh umat Islam ini secara keseluruhan. Ya, kita ini adalah umat yang satu. Seandainya persatuan ini benar-benar terwujud, kata beliau, maka tidak ada apa-apanya itu Amerika, tidak ada apa-apanya itu Rusia. Hanya saja hal itu belum terwujud, sehingga hari ini kita melihat bagaimana kondisi saudara kita di Palestina, bagaimana kondisi saudara kita di Gaza. Mereka terlantar, bahkan kita tidak bisa memasukkan ke Palestina, ke Gaza sebotol air. Kita tidak bisa memasukkan ke sana sebotol obat, sebotol roti. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini tercerai-berai. Nah, wahdah Islamiyah, yang kata beliau, atau Masjid Wahdah yang merupakan wahdah kan persatuan, Masjid Persatuan yang merupakan masjid pertama yang dibangun wahdah Islamiyah ini, seharusnya mewujudkan hal tersebut. Dan Syekh Zaitun, kata beliau, telah menyampaikan bahwasanya wahdah Islamiyah dan dengan istibanya
mengeluarkan 1 juta dan yang akan berkeliling ke seluruh penjuru Indonesia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kebaikan yang mesti kita dukung bersama. نحن أمة مسالمة. هل رأيتم أندونيسيا ذهبت واحتلت هولندا أو البرتغال أو اليابان؟ هم الذين جاءوا إلى هنا يحتلون الوطن الإسلامي. هل ذهب مصري يحتل إنجلترا؟ إنجلترا وبريطانيا هي التي احتلت مصر والعراق، وفرنسا جاءت واحتلت سوريا ولبنان، واليهود الآن يحتلون فلسطين. نحن لا نؤذي أحد، ومع ذلك يحاولون تفريغ الإسلام من قلوبنا. رئيس وزراء إنجلترا يوم أن كانت تسمى بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، أمسك مصحفا وقال: إن أردتم أن تسيطروا على بلاد المسلمين، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، فعليكم ب3 أمور. الأمر الأول هذا المصحف، أخرج مصحف من جيبه، فقام أحد الحضور ومزق المصحف هكذا القرآن، قال له: أنت أحمق، أنا ما أريد أن أمزقه هكذا، أنا أريد أن أمزقه من صدور المسلمين، يحفظونه ولا يفهمونه، يحفظونه ولا يطبقونه، يحفظونه ولا يحكمونه فيهم، يحفظونه ولا يتخلقون بأخلاقه. ويوم الجمعة عشان فيه خطبة جمعة تذكرة المسلمين، ويوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر يلتقي الأندونيسي مع العربي مع التركي ونتحاور في قضايانا. هم يخشون الإسلام، يخشون الحج، يخشون يوم الجمعة، يخشون المصحف. ولذلك أنا أنادي على الطلاب الذين يحفظون القرآن: لا بد أن تتعلم اللغة العربية وتتقنها، لأنك بدون العربية لن تفهم القرآن. لا يهمنا الصوت الجميل والقارئ والحافظ فقط، لا، لابد أن تفهم القرآن، ولن تفهمه بغير اللغة العربية، وأن تتخلق بأخلاق القرآن. إياك تفتح النت هذا، تفتح وترى صور عارية ونساء، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم، تقفل، لا تنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يعني لا بد أن تتخلق بأخلاق القرآن. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. معذرة، آسف طولت عليك، لكن لها. Baik, beliau mengatakan bahwasanya ini karena sudah panjang ini, saya berusaha untuk mengingat bahwasanya kaum muslimin yang merupakan umat yang satu tidak akan menjadi kuat ya, kecuali dia benar-benar memahami kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang Perdana Menteri Inggris atau sebelumnya ya beliau mengatakan bahwasanya fi matla'i muhadaratikum mada kuntum Indonesia, ذكرت Indonesia وتركيا بلاد العالم الإسلامي كله. نحن أمة مسلمة. لا نؤذي أحد. هم kita ini adalah umat yang suka perdamaian, muslimah, ya. Nah, itu pertama beliau sampaikan. Adakah Indonesia pernah menjajah Belanda, Inggris? Adakah Mesir pernah menjajah Inggris dan negara-negara Islam? Tidak. Tapi justru Belanda yang datang menjajah Indonesia, Inggris datang menjajah Mesir, Italia datang menjajah Suriah, dan seterusnya negara-negara Islam dijajah. Kita tidak pernah mengganggu negara-negara lain karena kita adalah umat muslimah. Ya. Kita umat yang mencintai perdamaian dan kedamaian.
Namun ma'asyiral muslimin, kita mudah dijajah karena kita lemah. Suatu hari Perdana Menteri Inggris, ya, Perdana Menteri Inggris, dia mengambil mushaf Al-Quran dan mengatakan, jika kalian ingin menguasai negeri-negeri Islam, Indonesia, Malaysia, dan yang lainnya, maka kalian harus perhatikan kitab ini. Dia keluarkan. Lantas kitab itu diambil oleh salah seorang di antara hadirin, lalu menyobek-nyobeknya. Dia bilang, bodoh kamu tidak boleh menyobek-nyobek itu. Dan saya tidak hendak menyobek-nyobek kertasnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa menyobek-nyobek kitab ini di dalam hati orang-orang beriman. Itu tujuan kita. Menyobek-nyobek hati ini, mushaf ini, lembar-lembar Al-Quran ini dalam hati orang-orang beriman. Silahkan mereka menghafal, tetapi mereka tidak paham, tidak mengerti, dan tidak mengamalkannya. Mereka membacanya dengan baik, lantunan yang merdu, tetapi mereka tidak paham, mereka tidak mengerti, dan mereka tidak mengamalkannya. Jadi, ketika mereka takut kalau kita paham di Al-Quran, kalau kita mengerti di Al-Quran, mereka takut kalau Jumatan itu kumpulan kaum muslimin itu ngerti dan paham Al-Quran. Haji, seluruh kaum muslimin berkumpul membahas tentang problematika umat Islam yang dialami saat ini. Tetapi mereka takut seandainya mereka semuanya mengerti dan paham lalu mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, saya mengharapkan, ya, khususnya kepada para pemuda, para mahasiswa, belajarlah bahasa Arab. Mengapa? Karena tanpa bahasa Arab Anda sama sekali tidak bisa memahami Al-Quran. Maka belajarlah bahasa Arab agar Anda bisa mengerti dan memahami Al-Quran, lalu kemudian bisa mengamalkannya. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, beliau mengatakan, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasulullah SAW Al-Quran. Artinya Al-Quran harus menjadi akhlak kepribadian yang kita amalkan. ومن الدروس المستفادة من العشر الأوائل من ذي الحجة أنه يذكرنا بالحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجال يعني مشاة، وليسوا رجال يعني ضد الذكورة، مشاة وركبان. لكن الرجال اللي هم ضد الذكورة كما في القرآن، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء رجال جمع رجل، أما الراجل يعني ماشي. أذن، قال يا رب من يسمع صوتي؟ قال له يا إبراهيم أذن أعلم وعلي الإجابة. وكل من سمع النداء قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. تهفو نفوس الأندونيسيين إلى الحج والعرب كلهم، وأحيانا أنت تقدم للحج القرعة لا يأتيك نصيبك إلا بعد 30 عاما، وتفرح وتتمنى ألا تموت حتى تؤدي هذه الفريضة لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه الأيام تذكرنا بهذه الشعيرة العظيمة التي يجب أن تجمع الأمة على كتاب واحد ومنهج واحد وقبلة واحدة. Di antara pelajaran di bulan Zulhijjah ini, ma'asyiral muslimin, yang sangat penting adalah manasik haji, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkannya kepada seluruh manusia. Wa adzin fin nas bil hajji ya'tuka rijalan, dan umumkanlah kepada manusia ini
haji, ya'tuka rijalan, maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa 'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin 'amiq, dan di atas tunggangan-tunggangan mereka akan datang dari segala penjuru. Rijalan kata beliau di sini adalah berjalan kaki, bukan laki-laki. Ya. Sebagaimana rijal yang disebutkan dalam surah An-Nur itu yang beliau baca, rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamus salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan dan dilengahkan oleh perdagangan dan bisnis jual beli dari mengingat Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat karena mereka takut di suatu hari nanti pandangan mata berbolak-balik karena dahsyatnya, yaitu hari kiamat. Tetapi rijal di sini adalah orang-orang yang berjalan kaki. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengumumkan ke seluruh dunia. Tapi bagaimana ya Allah, suara saya tidak sampai. Saya ingin mengumumkan tapi suara saya tidak sampai. Umumkan. Maka dengan pengumuman itu, subhanallah, hati orang-orang Indonesia tertarik untuk melaksanakan haji. Meskipun daftar tunggu mereka 30 tahun. Mereka dapat daftar tunggu 30 tahun, mereka tetap berbahagia, mereka tetap bergembira dan berharap dalam tempo 30 tahun ke depan dia tidak mati terlebih dahulu sebelum menunaikan haji. Dan kemudian ma'asyiral muslimin, haji yang mengumpulkan seluruh kaum muslimin bersatu di satu tempat. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus bersatu di atas kitabullah dan manhaj yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تذكرنا هذه الأيام بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي ضحى بنفسه وألقوه في النار لأنه حطم الأصنام ولجأ إلى الله عز وجل، فنادى ربنا النار: يا نار، قالت: لبيك ربي وسعديك. قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت بردا وسلاما على إبراهيم. ضحى بنفسه، ضحى بابنه، مجرد رؤية منامية: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعلمنا التضحية حتى بالولد في سبيل نصرة الإسلام. فإبراهيم عليه السلام رمز تحطيم الأصنام، والأصنام ليس مجرد أحجار. كان العربي يأتي بحجر ويعبده ويطوف حوله، وإن لم يجد حجرا جاء بكومة من الرمل وأتى شاة وحلبها عليه ويطوف حولها، وأحيانا يصنع إلها من الحلوى من العجوة ويأخذه معه في سفره يطوف حوله حتى إذا ما جاع أكله. هل هناك أحد يأكل إلهه؟ أيها الإخوة الأحباب، نحن أمة مؤمنة بالله رب العالمين، أنزل علينا أعظم كتاب عرفته البشرية، القرآن الكريم. يقول موريس بوكاي وهو طبيب فرنسي أسلم وعمل دراسة بعنوان دراسات في الكتب المقدسة، القرآن والإنجيل والتوراة، وهذا الكتاب مترجم بالأندونيسية. ماذا قال؟ قال: إن الكتاب الوحيد الذي لم تمتد إليه يد بشر بالتحريف هو القرآن الكريم. فاحمدوا الله عز وجل أن أرسل لكم أعظم رسول وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليكم أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، وأتم علينا نعمة الإسلام. اليوم أتممت عليكم نعمتي
وأكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله على نعمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يميتنا مسلمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وأكتفي بهذا القدر لأني سمعت أن العشاء يبدو وجبت. أم تريدون تطيلوا؟ Baik. Beliau menyampaikan bahwasanya salah satu di antara pelajaran berikutnya dari bulan Zulhijjah ini atau dari ibadah haji yang ditunaikan di bulan Zulhijjah ini adalah peristiwa ini atau bulan ini mengingatkan kita kepada sosok Nabi Ibrahim yang telah melakukan pengorbanan yang demikian banyak. Beliau mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan putranya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menyampaikan kepada putranya, inni ara fil manami anni adbahuk, bahkan di pengorbanan itu atau perintah berkorban itu dia hanya terima lewat mimpi belaka. Lalu dia sampaikan kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Lalu kemudian putranya membalas, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, niscaya kau akan mendapati aku ini termasuk hamba yang bersabar. Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya ketika dia menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Lalu kemudian dia ditangkap, lalu diikat, dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi sebab keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka api pun menjadi dingin, tidak membakar dirinya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita pengorbanan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita untuk menghancurkan berhala. Berhala itu ma'asyiral muslimin bukanlah hanya sekedar patung yang dipahat, batu yang dipahat. Orang-orang Quraisy dahulu, ma'asyiral muslimin, ketika mereka menyembah berhala, tidak mesti berhala itu terbuat dari pahatan batu atau kayu. Kadang kalau sudah tidak ada Tuhan yang mereka sembah dari batu atau kayu yang mereka pahat, mereka dalam perjalanan safar mereka ambil tanah, ya, lalu kemudian mereka perahkan susu, ya, di atas tanah itu, lalu dijadikan adonan, lalu dibuat kayak patung-patung, lalu mereka tawaf di sini. Bahkan terkadang masyarakat muslimin mereka membuat Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sembahan mereka itu dari adonan tepung kue. Lalu ketika mereka kehabisan bekal dalam perjalanan, akhirnya mereka makan Tuhan mereka sendiri. Masuk akal kan? Ada orang memakan Tuhannya sendiri. Jadi patung-patung berhala yang disembah itu masyarakat tidak mesti batu yang dipahat atau kayu yang dipahat. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tahtimul asnam, menghancurkan semua berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan Al-Qur'an, beliau tadi menyebut salah seorang kalau tidak salah berbangsa Inggris, ya, Maurice Bucaille. دكتور طبيب فرنسي ya. كان نصرانيا وأسلم. Aywa, dia adalah seorang dokter dari berkebangsaan Prancis, ya, yang beragama Kristen dan masuk Islam. Beliau mengatakan, ini kan beliau mengatakan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita Islam, mengutus kepada kita Rasulullah SAW, menurunkan kepada kita Al-Quran, ya. Maka
bergembiralah kita dengan karunia dan kenikmatan ini. Morris Bukai mengatakan, dan kitab buku yang dimuat pernyataan atau perkataan beliau ini sudah diterjemahkan kata beliau ke dalam beberapa bahasa asing termasuk bahasa Indonesia. Dia mengatakan satu-satunya kitab yang tidak disentuh oleh tangan manusia dalam bentuk perubahan-perubahan apapun hanyalah Al-Quran belaka. Hanya Al-Quran yang steril dari perubahan-perubahan tangan manusia. Maka bersyukurlah kita telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab ini. Maka inilah yang kita harus pegang teguh sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agama yang demikian sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Oleh karena itu, pegang teguhlah agama ini dan matilah bersamanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan sungguh-sungguhnya dan janganlah kalian mati di hari kematian kalian kecuali dalam keadaan muslim. Barangkali demikian ma'asyiral muslimin. Nakhtim kita insyaallah. Azan muadzin karena azan telah berkumandang. Hal عندكم يعني كلمة أخيرة تختم به المحاضرة؟ دعاء فقط. Doa. Nah, sebelum kita menutup muhadharah ini, ya barangkali beliau akan menyampaikan beberapa wasiat atau doa terakhir. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وراحة لنا من كل شر. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وكشمير وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر محمدا ودينه واخذل من خذل محمدا ودينه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. قولوا جميعا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وسلمنا أمورنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعصي الله أبدا وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك في إندونيسيا وبارك في وحدة إسلامية وبارك في هذا الجمع الطيب المبارك وبارك الله لكم في زوجاتكم في أهليكم في أولادكم في دوركم وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى في صحبة محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Demikian ma'asyiral muslimin, semoga doa-doa yang telah disampaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita tutup muhadharah ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.